Lakhang ko rapli Korkanti constituency kapalo bhim terona rongalong kido living center along block development officer thekpen BDO junali nat kadom rong PP assistant BDO luling di assistant BDO Noikuntha AEE Samilangso Block Joint Secretary Product Timung Lapente Gunja Sarma ADC di Tumpen na hundu sirata tumpen TV Cethan Pona Saide Labang sosai kideng ponang kol kidam tang ni phai pho arni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaping kharateng si Assam Adarsa Gramin Yojana Chekpen AAGY Scheme aphuthak kelang cari mate inspection apan kecirai ateng ponsi alang litumta dak anong hundu si rong sorpen cingki Cethan Pon asai podolo Lapente rong sora tumpen lahai hui skim nang pali sirak jepan cuni di patupon teke kedam tang pina anan ningkan dulu bhim terona ronglo living center her kikim tang monta pinya nianta ajara sonta nang lili herak penceng lo living center lo kenang dia son anta nang lili kusi getari tudlong bang solsai prap jin pen ke klempon jepan BDO ADC joint secretary atum kace caka teksi rong sora pan aning patete kansi ni samjin pen bang somai pejepon Dok mo kapen berita pang dapon, jir song tok di News 24 Karbelo.